Sini media team sokno tai norokno blai khabai khubbai lamsobo tinini obo haya sini je historic eba ঐতিহাসিক সালংনানি thangi tongo one northeast one unity je team eba kok sajagi tongo ei karone ne sajak tongo tamnikai जों साइमनो this is the first time ever history o je northeastern region ni jotto je top leaders rock Hansa Clay, Kaisa platform, Kaisa entity, Kaisa political party in any Tangi Tong High. O political party in many wishing to Sung Agi Hingatam Tongmani, Tripura has to no problem and can Tripura Rajoni, the honey bussar of Simi Cocktis House. Agitam Tomani, Migale or problem and Kankai, Megale and honey bussar of Simi Cocktis House. This time Kankai, entire Northeast, Zeta Tansanka, Tripura has to no problem and Kankai. Meghalaya o kokti sanai, Nagaland o kokti sanai, Arunachal Pradesh o kokti sanai, oba haike Manipur o kokti sanai, ar Manipur hai jaga state of a problem kai Tripura kokti sanai, Northeast ni entire team kokti sajakna haisi. Oba ni bisingte the government of India suno always marginalize khai tongmani, neglect khai tongmani, ignore khai tongmani, o voice tabuk tai ignore khainani bong ni kuno shopti tongla khaisi. Karon tangi hingkai Northeastern region no Total 25 ta seat tongo out of 545 je Lok Sabha ni bising. E 25 blai ke important kebo sarkar jodi government of India o tongna ningkai chana ningkai haisi. Tini o je one northeast ni tongmani thansangai sung blai ke khatung khajangjak tongthokjak sara Tripura ni Tripura sarokni je agini greater Tripura ni kok khandi sini tripartite accord ni kok khandi Tiprasani je jengzal ni kok khandi tabuk sudu Tiprasa leadership ni kok salia sini bagai tini Meghalaya ni Mukhyamantri Sri Kondak Sangma sar haitong sini bagai tini Nagaland ni former minister Monomu Kikon sar haitong sini bagai tini Daniel Langthasa the People Party of Assam ni haitong sini bagai nini kabangma top leaders of haitong haisi borok Tiprasani jengzal Tiprasani kosto ni bagai kok sana ni bagai ni haitong I hope Buskang ni salotai bisi deglak Tiprasani je lama manani thangi tongmani abo black hai tai deglia sampa khahezi dini busugro gathering again 1 lakh target khaito gathering as per aniro je report jehetu angno abo naikoli tongmani ba je gari rocktimate asno tui prai gari simse 3000 plus aniro list hopai haise 3000 no 25 jona khain rom khaisa 75000 hai tai o agor tolao tongnai pasapasi je gana gini tongnai pura rom khangka 1 lakh mojoto cross khai thangnai haisi o mat do sintini chagrani mojoto jaga si tongla khaisi line order joto IPF project kono kolong hai om hai donglak na abo hai kono kris peaceful Tripura motha always no believe khayo peace and harmony tai sing kono dino violence to support khaya borongso sini party o nukhana busuk gorati system busuk gorati ekta nini rule mote cholibo always no system tai peace khai cholina ni bagino sung and je tabuk sung demand khai tongo within the framework of the constitution ni bisingo no sung demand khai tong constitution baira ni kokno sung kuno dino saya সংবিধান no mani oi সংবিধান ni kok ni bisingting no Tripura sanam pyok mungru dingni sung Bharat sarkar no ba appeal khai tong hai hambai Sugli yang khabat Tripura ni phanno kirijagai to tabuk Bubagara no to initiative naka Northeast no thancha khlainan bagai ebong Bubagara bai Meghalaya ni Chief Minister Mr. Konark Sangma borokono initiative namani bagai no tini thancha ni rally oro ungna thangtongo one Northeast sabo chengkhaba Bubagara kok saka one Northeast one voice Mr. Konark Sangma এবং Bubagara borong no slogan tisaka tini o slogan respond doi Northeast ni joto ojamarok joto political party maximum regional political party ro tini thancha ungkha tini thancha ni o rally wo bor tini Agartala phaika ebong jeng omono puila phunungna nayo Agartala simino tini thancha rally ni maddome one Northeast ni je message abo sara Northeast thangton ebong Delhi bo kaisa message thangton ni jeng wansugino Bubagara tini oro puila thancha musik lokothum kotor khlaiye phunungani nayo je Tripura sarok ukologo usuri tongya Tripura sarok ni phan tini phunuk rinai Northeast no ebong Delhi no acha sarno thana sal kise sigang o jaga je om hai khlani nai mani abo je or jaga stop khaijamani
আপনার তো ইলে নরক তামস নাই 7 तारिखआव जों आरो रेलि खालायनो नायखा गभर्नमेन्ट जोंनो पारमिशन रिलिया 15 तारिखआव खायनो नायखा जोंनो रिलिया लास्ट 27 तारिखआव तिनि रिखा अ 27 तारिखनि दिननो माननानि बागै जों अनेक चाइतखा चाइतमा परे बर कन्डिशननो जोंनो तिनो रेलि खायनो नायखा और सुकल कैसे मेला खायो अ मातनो बर केपचार खायतनका उचिनि वाइ टेपनि वारिसरो सापुं हपुं सामुं टांगै तिनि हपुं थुयावै और सत सत चिनि वाइ टेपनि वारिसरक और सामुं टांगै ता मातनो नायसत क्लीन खालायचा इतिमध्ये न बुबागेरा बाय कबकजाक नॉर्थ ईस्ट 1 बाय कबकजाक और रेलिवो फाइनेंस बागै लुकुरक तरै तरै खाय माता हामनानै सुरु खायका ट्रेन बाय फाइनेंस सुरु खायका लामाव सत सत गाड़ी फाइ दङ ताबो जों खबर मांखा इका आंखा खालायो जे तिनिनि रेली म कायसा निको समुद्र हाय लुकुथुम पान्दाङानो एवं म कायसा कटाल खाय मेसेज रिवानो एवं विशेष करे तिप्रासारनो थानसा खालायै और तावासा निजिनि दफानि बागै हानि बागै मानथायनि बागै सभा दा कायसा कटाल खाय यापिरि रिवानो होने आंखा खालायता सर 101 पॉइंट यूनिटीज नामनि तिप्रासान बागै पहिला फार्स्ट डिमान्ड बबनो तुइ खालायजानाय अब तो जों चिनि जे सांबिधानिक जे मानथाय दंमोनि अबनो तो जों सानो चिनि मानथाय दं नुखाना लैंड राइट्स निको चिनि पॉलिटिकल राइट्स निको चिनि कल्चरनि राइट्स निको जों तो म सानैखा अबनो तो जों दिल्लीव त्रिपाठिक चुक्तिंको खालायखा बुबागेरा अनसन तंगै चिनि हाथाय कतर जों उनको खाले जों अम खायखाना बले बेका आबनि बागैनो जों चिनि डिमांड तो जों अलरेडी गवर्नमेंट याफारैनो रिखा और कताल खायता डिमांड खायनानि करे गवर्नमेंट साइमानो किन्तु गवर्नमेंट तांगे रिया बातिनि 20 मास संगै थांका तामत कारण तंबा कखा अबसि सर एडिसि आन्तनि ताबो संगमरि फाइदोका एडिसि आन्तयो ताबो आन्ध्र सतंमन हगै पदबुबार कायनि डिमांड नलायजो सर बमाय मानसु पदबुबार कायजो खिनायजा पदबुबार मुरा साकावो थांया आन्ध्र सन थांगो पदबुबार मुरा साका नबो जागा नुखाबा बबो लुनि तै इंकरको सिनुब्ले तैसा रगो बा बिबन जागा रगो एवं पदबुबार तेरे तेरखा कमरि तंगा पाहारका कसगरिखा तेरे तेरे कमरि तंगो बसकांगो ते तंगला पदबुबार गा आंखा खलायो बसकांगो पदबुबार आसायदिना नासे आसे सहसंगलाक आसे खलायंगलाक जुदि बर पदबुबार आसायदिना नेक्सांखाय तांगे बिसि इलेक्शन खायरे गया तांगे चिनि काउन्सिलनि दुइटा वेकेन्ट सीट बर खायरे गया तामो तंबा बर किरिमा तंगो बर मेसेनजोंनो किरि तंगो आबन बाय बर खायरे गया बर खानचानो किरो बुबागेरानो किरो आबन बाय खायरे गया हाउस तंगे फाइना बा जों बाय हारि रिलायानो तांगे बर खायरे गया तांगे जों तिनि बिसि इलेक्शन खायनो बाय हाई कोर्ट खारन पर सुप्रीम कोर्ट थाना नांखाबा चिनि एडिसि नि 37 टा बिल तांगे तिनि बर कसारि तनि तांगे जों सुप्रीम कोर्ट केस खायनो नांखा बुबागेरा आबनि जवाब बर तांगे रिमाया तांगे सिरिं सिरिं हा कायसा मंत्री सावा 200% ग्यारेंटी फो बरे एडिसि क्षमता फाइना आंबोनो सानाने नायो आंबोनो चैलेंज सिदि साना नायो ब जुदि क्षमता फाइमे एका मंत्री सभा होइते एवं पार्टी या काना दे हिन बना आं चैलेंज सिदि साव ब चैलेंज सिथो बना आं साव भाइके बसाइमाका 200% ग्यारेंटी संगमारि सिरियाखो तार माने तामबा उकलते हाबनाने नायो आसे सहसंलाक मतिप्रा राज्य ताइ बुबागेरानि तैदुलमुंबाय अर जों सेंकराग्रक जों अर बोसाजाक आरो सहसंला सर पाइथेगो लुकुरनि कायसा सुमुखो ताबो 101 बाय थांदां माने जाबलो तिप्रामता पार्टी सुबाई दा अन नॉर्थ ईस्ट थांगा सुनाय ना तिप्रामता पार्टी ते तिप्राव तंगला खाबाय अब आगामी दिनो जेता चिन 1 नॉर्थ ईस्ट अजमारो बर आसको डिसाइड खायनाय जों बसकांगो चिन पार्टी जतो होइदा खायनाय ना ज पार्टी नारगैदा यूनाइटेड दंनाय अब आगामी दिनो चिन अजमारो ठीक खायनाय